албатта дар рафти ин ҳафта муҳимтарин бозӣ ва аз ҳама бозии ҷолибтарин ин бе ягон шаку тардид рақобати дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ливерпул буд, чунки ин классикои футболи Англия аст. Ин ба истлоҳи дигар дербии тамоми Англия аст, ки мову шумо дар Олд Траффорд шоҳиди ин рақобат шудем. хуб, тавре дида мешавад бозиро хеле олӣ шурӯъ кард дастаи Манчестер Юнайтед ва онҳо аллакай дар 14 дақиқаи аввал 2 гол ба дарвозаи ҳариф заданд. мо аз як тараф мефаҳмем ки набудани ду дарвозабони асосии дастаи Ливерпул аст. хуб, баъзе мушкилиҳои кадрии дигар буд, аммо чунин оғози заифи бозӣ бубинед ба чӣ оварда расонид, ки Ливерпул дар тамоми рафти қисми якум чандон бозии хуб арзанда нишон надод. бале, мушкилоти асосии Ливерпул чуноне қайд кардед, ин осеб доштани бозигарони ин тим мебошад ва тасаввур кунед ки як қатор бозигарони калидӣ ҳастанд, ҳама осеб доранд, набудани дарвозабонҳо ин боис мегардад ки дар Ливерпул ҳоло нестанд ҳамон нафароне ки дар чунин бозии бузург аз худ дарак бидиҳанд, танҳо Сабаслай, Гакпо ва дигар бозигароне ки буданд. ва баъдан Манчестер Юнайтед бисёр амоло ҳайати хуб дорад ва бо роҳнамои Майкл Каррик мебинем ки даста чӣ гуна бозии аъло нишон дода истодааст ва дар ҳамин бозӣ низ мо бозии хуби дастаи Манчестер Юнайтедро дидем, махсусан дар қисми аввал, ки онҳо бо голҳои зебое ки буд, махсусан аз ҷониби Матеус Кунья, ки яке аз голҳои зеборо ба сама расонид, ва ҳамчунин Шешкову Коби Майну, умуман ҳамин нафароне ки дар ҳайати дастаи Манчестер Юнайтед ҳастанд, ҳамин ҳайате ки ҳоло дар ихтиёр дорад Манчестер Юнайтед, фикр мекунам ки бисёр як ҳайати хуб аст. Онро агар дар мавсими оянда низ онҳо нигоҳ доранд, бо баъзе аз камбудие ки ҳаст, метавонанд ки мавсими оянда низ натиҷаҳои бисёр хубро ба қайд бигиранд. ва ба ҳамин тартиб Бруно Фернандешро низ мо дар ин бозӣ қайд мекунем ки яке аз бозии олии худро нишон дод ва дар ин миён ҳамлагарон низ бозии хуб карда истоданд ва дар умум дар нимаи дуюм низ голҳое ки Ливерпул зад, махсусан аз ҷониби худи иштибоҳ, яке аз иштибоҳи дарвозабони дастаи Манчестер Юнайтед буд ва дигаре ки онҳо баъдан тавонистанд ки онро ба сама расонанд. Дар умум Манчестер Юнайтед тавонист ки пирӯзиро ба даст орад ва барои мавсими оянда роҳхати худро ба Лигаи Чемпионот таъмин кунад. Расман ин аллакай тасдиқ шуд. Ливерпул бошад акнун боз дар давраи оянда барои роҳхат ба мусобиқаи Лигаи Чемпионот талоши худро идома медиҳад. хуб, Имонбек, мавзӯро аз ҳамон ҷое ки болотар Фаридун гуфт давом диҳем. Иштибоҳое ки футболбозони Манчестер Юнайтед карданд ва ин боиси ду голи ҷавобии дастаи Ливерпул шуд. Агар аҳамият дода бошед, Коби Майну аввал хато кард, баъдан дарвозабон. Ҳамин ду хато дар оғози қисми дуюм иттифоқ афтод ва мо тавре мебинем дар дақиқаи 47 ва ҳамчунин 56 ду гол футболбозони Ливерпул ба дарвозаи ҳариф равон карданд. Аммо баъд аз ин ҳам ба Ливерпул имкон нашуд то имтиёз гирад дар ин рақобат. واقعا هم تا جای این اشتباهاتی که سر زد از جانب بازیگران یونایتد تا جای برای لیورپول باوری هم بخشید و از یک جانب منظره بازی رو زیباتر نمود وقتی که در کلاسیکوی فوتبال انگلیسی آن سطح دشمنی که میان این تیم تاریخاً وجود داشت و در چه حالتی که هر دوی دستا قریب قرار نداشتند، میان اینا هم این یک کلاسیکوی فوتبال اسپانیا را به یاد می‌آورد. اینا تاریخاً میان یکدیگر رقابت بسیار سازگار نشان میدهند و من فکر میکنم که اینجا گپ سری خود مشکلات لیورپول است که ببینید نوبت از آن که دروازه‌بان‌ها در کجا هستند نیستند. لیورپول رو مشکلاتی که اینا سیل دومنگیر است، این در بازی منچستر یونایتد بلکه در دیگر بازی‌ها مشاهده شد چقدر خلوی بیشمار از دست دادند و منچستر یونایتد عادتاً دو گل برایشون تقدیم کرد. دو گل با سبب اشتباهی دروازه‌بان که بعداً دروازه‌بان عذرم پرسید رسما در صحیفه‌های اجتماعی و بعداً البته که منچستر یونایتد واقعاً بازی رو نشان داد که انتظار بودند مخلصان منچستر یونایتد در اولد ترافورد از این تیم و از همه مهم از جهت روحیوی هم مستحکم کردن موقع خود در سه گانه. ببینید وضعیت همین خیلی است که لیورپول حتی زمانی زور بودنش هم منچستر یونایتد رو با مشکلی با عذاب شکست میداد. این در 6 بازی با استثنای یک بازی که 7-0 بود. بله، من اون رو گفتنی بودم، اون اندک بر وقت رخ داده بود. از موسم 2014-15 تنها یک پیروزی دارد در 6 بازی اخیر. ببینید حتی دوران کلوپ هم با منچستر یونایتد دچار مشکل میشد. وقتی قهرمانی لیورپول هم چنین وضعیت بود. حریف نوبوب است برای لیورپول منچستر یونایتد و مادامی که در حالی که منچستر یونایتد در حالتی فراز قرار دارد، اینها نه، برعکس اینها در حالت افتیش قرار دارند. وضعیت
خوبم ندارند. ببینید منچستر یونایتد خود با اشتباه 2 گل برای آن تقدیم کرد و از امودن خود و آماده بودن خود برای غلبه نشان داد. آنها در فرصت‌های بعدی توانستند که گل سوم را به ثمر رسانند و ببینید لیورپول اگر که قدرت نشان میداد آنها می توانستند که حساب را برابر هم کنند، ولی دیگر ببینید در از روی منظره بازی اگر ما تا به آخر مشاهده کنیم هیچ امکانی خوب برای گلزنی لیورپول سازمان نداد و ما تنها یک بازی با نظام یونایتد رو مشاهده کردیم و مایکل کریک با همین نتیجه خود نشان میداد که واقعا او فاوریت اساسی برای بودن چون مربی دوم یونایتد باقی میماند. و همچنین اعلام کردند که او در موسم آینده در دست نیو داشته می شود. بله و میدونید یک سوال دیگر هست همینجا. اگر اهمیت داده باشد همین موسم حالا یک چهره که کلا فرق کند از دیگران در پرمیر لیگ مخصوصا در بین دو دسته که برای چمپیونی تلاش میکنند ارسنال و منچستر سیتی دیده نمیشود و راستی من فکر کردم که شاید برونو فرناندش جایزه بهترین فوتبالباز سال رو در انگلیس به دست دارد چون که از روی تاثیری که با بازی ها دارد امکانات زیادی گلزنی که همین فوتبالباز با وجود میآورد و خودی پرتوفتای گل‌آور که نزدیک بود در همین رقابت 20 تا شود اما اونجا در حالت گل دوم رسیدگی دروازه‌بانی دسته لیورپول فردی وودمن با تو باعث بر آن گردید که تا پاسی گل‌آور به قید گرفته نشود. من فکر کردم واقعا هم همین فوتبالباز ارزنده است شاید برای به دست آوردن جایزه بهترین بازیگری سال در انگلیس و جای تاکید است که در دقیقه 77 کوبی ماینو وقت گل زد اشتباه خود را از یک طرف جبران کرد، از سوی دیگر پیروزی نوبتی منچستر یونایتد را در دربی تمام انگلیس مقابل لیورپول رقم زد.